Gloria a Dios, sí, Señor. Mm, aleluya. Moro, moro, buen día, hermana, de presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mm, bendicionada, Señor, que permitirnos vivir en su presencia de mente. Que aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Que ducita. Falando de aumentos aqui, de presença de Deus, amém? Aleluia. Thank you, Senhor. Adicionalmente kita, aleluia. Aleluia. Sí, Senhor. Gratamente aqui, Senhor, oh Deus, aleluia. Bom dia, irmão Randolph Sanchi, estanista Prudência, aleluia. Deus bendicionar, Bruma. Obviamente aqui, aleluia, amém. Gloria a Dios. Dios es tremendo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, en mente que vos palabras, Señor. Ministra completo y bueno, Señor, oh de mente que, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you per mente que, Señor. Thank you por tu palabra, oh Dios. Thank you por Espíritu Santo. Thank you por el guía completo de mente que aumenta, oh Dios, te amo. Aumenta, oh Dios, que día te amo. Amo, Señor, oh Dios. Aviso la cataluz. Oh, Tata, conosco por avini, tiempo presencia. Engrandecer bom nome, na futuro honor e glória. Você glória da Divo. Y para formarnos para juntos en unidad y un acuerdo en menita, tiempo presencia. Gloria a Dios y Señor, aleluya. Aumenta tremendo, aumenta Señor, oh Dios. Yes, y te llamo, oh Tata, corriendo de bon carrera, oh Dios, 2025. Completo, turme ainda de uma presença, Senhor, ó Deus, engrandecendo o nome, na futuro honor e glória. Oh, Tata, danke, Senhor, ó Deus. Danke por voluntad tremendo. Danke, oh Dios, botava da conosco enter ein. Danke, Tata, oh Deus, tudo lo qual sos, oh Deus, Deus, babai nos delante. Tata, danke pa sanasyon ng katong lugar. Thank you pa liberasyon ng katong lugar. Thank you, oh Diyos, pa presensya din cada aspekto, din cada sitwasyon, din cada momento, Senhor, oh Diyos, conosco sinti nosso caminho, nos notava da nosso, passamos botava da te. Oh, Tata, na nossa sabedoria e conhecimento, Tata, para cada momento de nos momento tan difícil, Senhor, oh Dios. No sin el cielo, pues claman abo y gritan abo, Señor, oh Dios, Tata, pues son abo de Dios, de Abraham, Isaac y Jacob, abo de Dios que cría cielo y tierra, y lo cual como comienza, nunca nada, porque en la mitad, aleluya. Oh, Rabba Santo, aleluya. Thank you, Señor. Damos gloria. Damos gloria, Señor, oh Dios, aleluya. Sí, Señor. Thank you, Señor, aleluya. Sí, oh Dios, sí, bendicionado está, Señor, oh Dios, aleluya.
Gracias, Señor. Era basanto rebe siete. Oh, sí, Señor. Aleluya. Mm, Thank you, Tata. Dimentichi, Signore oh Dios, aumenta ko ababay nos dilanti. Aumenta ko aba forma. Aumenta, Señor oh Dios, kumabutan nos turco taboyo de unidad y un acuerdo. Pabinay di ba presencia, ministerio mi te bendiciona. Di ba Facebook Live, di ba YouTube Live, oh Dios di gloria. Aumenta, bendiciona, aumenta, Señor oh Dios, caminabo. Akpay nos dilanti. Así tú lo cual sos de capa en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, aleluya. Oh Santo Robo, sete y alaba, aleluya. Mi hermano Tur, muy buen día. Dios bendiga mi hermano Tur, man Randolph. Dios bendiga de mente que rumang Imelda Sofia, Randolph, Enske Day. Dios bendiga de mente que nos rumang estima rumang Imelda Sofia de Amsterdam. Dios bendiga de mente que nos tenga Rician Florano Sianga de Boneiro. Dios bendiga de mente que nos tenga aquí nanang Paco Falney, Paco Winster. Ako Winster, Diyos binisnabotan, Bekidin Skidam, Rotterdam, Nosting Stephen Anciano, Amerika, Diyos binisnabotan, Stephen Ireland, Hallelujah, Nosting Sharon Yanga, Diyos binisnabotan, Mainti, que Hallelujah, Mainta tremendo, Uminta que gloria de Dios, Hallelujah. Yes, sí, Señor, Mainti, que nos sabay mysticaban Arnold, Leistendam, gloria a Dios. Asniki rumana es tremendo. Es gloria de Dios. Data santo, danke Señor. Anche dato, oh Dios, pademente que, oh Dios, nos tur junto de tu presencia. Dato, oh Dios, camina a votar, Señor, oh Dios, bacteria nos y taba por mí. Taba por mí, oh Dios, nos pandicada, nos tur junto de tu presencia en grande de tu nombre. Na futuro honor y gloria, Señor, oh Dios, paso taba también ese tu honor y gloria. Oh Dios, vacíanos vivo, nos satan, que gloria te divo. Vacíanos data de vitur me inta, Señor, oh Dios, divina tu presencia en grande de tu nombre, Señor, oh Dios, pasó, batata. Vamos, vai nos dilanti, oh Dios, data para nos te como el canal como administrador de nos, oh Dios, te nos yunam, nos nietunam, nos querían turco taranti nos, oh Dios, nos trapó, cuando conocí, oh Dios, nos un forbel, nos un bendición, aleluya, gloria a Dios, Señor, oh Dios, se me que tu me tremendo, aumenta glorioso, aumenta de poder, aumenta grande, Señor, oh Dios, echa websa que 10 de diciembre, aleluya, nos tenga año que 2025 quase completo para trás de lomba acaba. Pero cada hora que Señor oh Dios é sobrar dia na sobre 20, 21 dia na sobre que Señor oh Dios. Amo Señor oh Dios, data na cabe purificar o templo. Amo Señor oh Dios, na cabe mostra-nos Señor oh Dios completo, completo. E tá limpo, limpo para no 30, 2026. Bom carreira curi. Yen yen dibo po yen yen dibo unción. Aleluya. Gloria a Dios. Amen. Yes, December. Dado oh Dios, guapo, junto con nos, forma-nos en unidad, en un acuerdo de oración para nos casta bendicionar, nos yunan de bendicionar, nos nietunan de bendicionar, oh Dios, sanación, tu lugar, el turno ser querido cuando dormir un cuando dormir hospital, en complejo, esta casa, arriba cama, aleluya, dado oh Dios, que gloria me que de unidad, un acuerdo, Señor, oh Dios,
ministerio mi te bendiciona, conosco junto como romano, oh Dios, de espíritu de verdad, que perseverante era en tu corte, Señor, oh Dios, por voluntad tan grande, data ministra de mente, que Señor, oh Dios, data caminamante en un poyega, caminamante en un poyega, no es un papi con terreno, no nosotros te escondí, pero data, oh Dios, tabo terreno, tabo, Dios, tabo territorio, tabo dominio, oh Dios, camino Espíritu Santo te manifestar, camino poder te manifestar de mente, que oh Dios de gloria, posicionamos mes de nos pida, de nos cas, de vida nos yunan, de vida nos nietunan, de vida nos cerquerina, oh turco taronte, no nos cas completo, Dios, data un terreno santo, aleluya, oh Dios, ministra, Señor, oh Dios, data, oh 10 de diciembre, capaz de 2025, oh Dios, y nuestra cosa con un buen carrera, carrera grande con nuestro corre 2025 completo, oh Dios, corriendo un carrera, oh Dios, data, camina, a manifestar tu día, corriendo un carrera, que Señor, oh Dios, na rutina, oh Dios, para sombra, el poder de oh Dios, va a manifestar, oh Dios, completamente limpio, tanque, Señor. Tanki, Señor, oh Dios, oh Dios, que peticionanos está. Tanki, oh Dios, por nuestro man Stephen Ansano, peticionamos, en Hernan, camino por la palabra de Dios, está vivo, el poder de Dios está grande. Algo no pasó sobre Stephen, gloria a Dios, tanki, oh Dios, tanki, por Stephen, oh Dios, guiado, el Espíritu Santo, tenga mente que viniendo en tu humano, unidad, un acuerdo, pasó mensaje, gloria, tipo, Señor, oh Dios, verdad, honramos, Dios, que también, oh Dios, representando a en su familia ansano, familia América, su hijo, su nieto, su casa, su vida matrimonial, casa, no trabajo, tu esposo, Dios, está tiempo, man, gloria a Dios, está, te ponga de tu costiva curi, el fin de 2025, que está país completo, fe, junto con su humano de unidad, con el saco de un poder de unidad, aleluya, tan que tanto, Dios, te avanzar en el momento que, Señor, oh Dios, junto con nosotros, romana nos tur, tan gracias Dios, tan que tanto, Dios, por nuestro hermano Stephen Ansano. Tan que tanto por su Jonas, su nieto, Señor, oh Dios, su casa, Señor, oh Dios, su vida matrimonial, oh Dios, tan que para su amigo en Rontiche, lo mire, gloria de Dios, sirve su vida, tan que para su familia, su romano, americana, tu rol, aleluya, gloria a Dios, de momento que, oh Dios, te voy a poder tan grande de guerra. Algo sofro de Helen Stephen, peticionaba por sabiduría, conocimiento también divino, de vida manifestar, Señor, oh Dios, data, aunque está subipacamente botativo, nos turta junto, nos turta mencionaba nombre de unidad de un espíritu, aleluya, gloria a Dios, data, el poder de botar grandemente aquí, de vida de Stephen, devono recibirlo cual que Dios tem permite Dios ministrar de movilmente que Stephen Pota bendicionar, aleluya, gloria a Dios, nos también con nuestro man, data tanque, Señor, oh Dios, para misticaban Arnold, aleluya, gloria a Dios, data misticaban Arnold de mí, con nos también, gracias en grandes en de bonamos, na futuro no de gloria, pues poder tativo, misticaban Arnold, sa, Señor, oh Dios, tamo po cambio, truco, tamo po esa atmósfera completo, tamo de Dios, de Abraham, Isaac y Jacob, en el nombre de Cristo Jesús. Que, oh Dios, misticaban Arnold tanto con los engrandeciendo, bonamos de gloria para su casa bendicionar, para su mamá te bendicionar, todo lo cual te ronti te bendicionar, romana, nos te mencionar nombre de misticaban Arnold, te pisa. Oración así, para proimo, para bendicionar, para mencionar su nombre, para nuestra bendicionar, también mencionar el nombre de misticaban el tiempo oración a working. La tanque vida de mística, tanque para dividir su yunan, tanque para pedir su mamá, tanque para pedir Tania, tanque para pedir su ser querido, tanque para su caso completo, tanque para su trabajo, tanque para voluntad de abo de continuar de su vida. Misticaban Arnold Potaben, diccionariamente, aleluya. Gloria a Dios, data mística, triste lo cual con Dios tiempo de mente aquí. Y que te voy para firme en 2025, que voy con un buen carrera, pan de 2026, aleluya. Gloria a Dios, data tanque, oh Dios, tanque, oh Dios, data mente aquí. Mente que data que no makaita mundo con orden en nombre de Cristo Jesús.
Dios. Bendicionamos a Kenneth Macaya, aumenta tremendo, aumenta glorioso, aumenta bendicionar Kenneth de mente que yesterday December cha website mustak charason que de palavra de Deus da prioridade, a palavra de Deus pai delante de Turcosca, bendicionar a Kenneth Macaya, Senhor, oh Deus, caminho para su campan de cada dia, com a presença junto com o ser humano, engrandecendo o nome, da futuro honor e glória, oh Deus de glória, ministrar de mente que, oh Deus, tem casti Kenneth, a nós tur como ser humano, e a batata tanto, oh Deus, pabili Kenneth. Dan kita te babigyan sa iyo ng o Diyos, o nieto ng o Diyos, o kaste dia cha o misericordia, como compasión, novo turcostia, den su vida, Señor, o Dios. Dan kita, oh Dios, que en el sai confronté, Señor, oh Dios, tu día, Señor, oh Dios, tata, también tu dolor y gloria, y vivo delante, oh Dios, ben grande, se bonabo, tu no tapa de Dios Todopoderoso, tapa, cambia turcos, tapa, transforme, tapa, trece, tapa, se grande, tapa, hombre que conoce, e potencial diabo de gloria a Dios, date luz que resplandece, el propósito que Dios te pavo, luego llega, que no se culpa, sombra, o te perseverar en el buen carrera, aleluya, gloria a Dios, que era un día bendicionado, pavo, amén, vos te vais con nuestro manjar, todos los sensos, aleluya, gloria a Dios, rumana, mita ora, pero rumana, riba Facebook, at pa riba YouTube, también, que me digo, one number asali, orasyon sali ainda, queda para sombra por perto de llega tur mitin nota aleluya gloria a Dios date nuestra pai para rendalo sencho bendicionata rendalo sencho de mente que oh Dios de gloria el 10 de diciembre oh Dios date como sacerdote levantando oh Dios que ya adoremos Espíritu Santo viniendo un ser humano oh Dios en unidad su acuerdo date engrandeciendo buen nombre Señor oh Dios oh Espíritu Santo que está manifestando de ángeles que te oh Dios dado en nombre de Cristo Jesús bendicionada rendalo semplicemente que Señor oh Dios es palabra es poder nos costeaba de mente que tanque Señor oh Dios rendalo semplicemente Señor oh Dios data camino oh Dios para su pan de cada día también de presencia engrandeciendo buen nombre, na futuro honor y gloria, pues es poder de Dios, es gloria de Dios, bendicionada rendalo Señor oh Dios, que para un tu nos data firme, data engrandeciendo buen nombre, na futuro honor y gloria, data con nuestro llaman a Dios, gritan a Dios, data, tanque Señor oh Dios, para vivir en todos los senchi, prudencia estanista. Danke, oh Dios, por familia prudencia se completa, danke por familia santa, danke por su yuna, su nieto, danke por su cerca, danke por su casa. Danke, oh Dios, por futuro como tiempo espiritual de Cristo. Danke, oh Dios, data para firme. Danke, oh Dios, como atalaya. Bendicionado darandolo, oh Dios, data para sabiduría y conocimiento de mente aquí. Bendicionado, oh Dios, data oración que se menciona. De justo delante del trono de Dios. Dios atenderá, no lo tuya, aleluya. Gloria a Dios, data bendicionar en dolosamente que a palavra de Deus cabe revivo algo novo casos de tanque para sabedoria e conhecimento tanque o Deus pe sangue que cobrir tem em nome de Cristo Jesus e caminho que pecane bom careta que la curi 2025 até 2026 é temporada profética nossa vai de todo lo qual o Deus papi de mover lo sosso del nombre de Cristo Jesús, porta bendicionar en tu caso completo, dados domingo, Jaime conta, aleluya, bendicionamos a Jaime Curiel, e me impte que Jaime Curiel está junto con nosotros, está ingresando, engrandeciendo por nombre, na futuro honor y gloria, por su Jaime Sao, Dios, data turma inta, junto con su humana, en unidad, un acuerdo, oración, tanta, voz palabra, voz poder, y tarita su pan de cada día, voz presencia, para su día de bendicionar, para su casa de bendicionar, para su casa de bendicionar, su yuan de bendicionar, Dios, su casa completo, en el nombre de Cristo Jesús, se me que 10 de diciembre, Jaime y Curiel, junto con nosotros, en grande sende, buen nombre, a futuro, no de gloria, tata, oh tata, para su pan de cada día, su presencia, Señor Dios, la que nos llama a Dios, van gritando a Dios junto, thank you, Dios, para Jaime Curiel, aleluya. Tanque para Suli, Curiel, aleluya. Tanque para vida matrimonial, romántica. Tanque para buyunan, odio. Tanque para non trabajo, tanque para langkas. Tanque, oh Dios,
Tata, para el ministerio nilang, thank you, Diyos, thank you para firma, victoria de mi inti, thank you, Diyos, que te bendición unda kaya ka en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendición a Dios, Dios de mi inti, Señor, oh Dios, que recibe costan nuevo, que con un careta pon, que como ministrar en su nombre de Cristo Jesús, bendición a Dios, mi inti, date potente gloria de su vida, esa sabiduría conocimiento de su vida, el camino que te cana, camino de bendición, donde que llega tu bendición, que papi, oh Dios, tu palabra, encorajamiento de sabiduría, gloria a Dios, data para transformación de su vida, cuando tomando lugar poco a poco en el tiempo apropiado de abo, bendición a oh Dios, de sabiduría conocimiento que te recibe, tu día de nuevo, en nombre de Cristo Jesús, bota bendicionar, el día de diciembre que tiene turno, pasó para un buen querer 2025 completo, aleluya, tanto santo, tanto Dios, para Lisbeth. Bendicionata libertamente que junto con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, representando Cristo en su casa, muriendo con carrera, llegar un camino, Dios, a boca que llega, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, Lisbeth, junto con nosotros, data bendicionata, Señor Dios, pasamos está, Señor Dios, tenemos presencia, junto con nosotros, de un acuerdo, de unidad, de un espíritu, data gloria, tu costa diablo, data etieta diablo, luz de diablo, tu costa diablo, tanto oh Dios, como una Lisbeth, comportamento, sabiduría que sa, Señor, oh Dios, puta, hablo y ve, camina, camina a boca peta, no camina en mes que trata la Espíritu Santo en el momento que está en su casa, pasamos nos turta para mencionar su nombre, oh Dios, tan que tanto, oh Dios, para ver Lisbeth, de mente aquí. 10 de diciembre, thank you, Baby, su Yunang, su nieto, su cercarina, tur cotaronte, bendicionata, lisbetamente, quitata, o compra de Isa, Señor Dios, cutaba de Dios, Alfa Omega, cutaba de Dios poderoso, y lo cual como comisa nunca porque la mitad, thank you, Dios, para tu dolor, tu malezo, oh Dios, va a cumplir, que sangre de Cristo, Dios, que no se purifica, y cana de un camino, oh Dios, de perfección, thank you, Dios, tata, nada contativo, tu reto, tu costa en robeso, Dios, lo va en nombre de Cristo Jesús, terra seco, aleluya. Gloria a Dios, lisbetamente, que vos tenés bendición, tiene turno, Dios, tu sabiduría y conocimiento, aleluya. Oh, tato, nos está vengo, Dios, tato con floranos, yang, aleluya. Bendicionata florana sangre me integritado, Dios, tata, del nombre de Cristo Jesús, nabonero camino de Dios, Dios, junto con nosotros en oración, dado Dios, en unidad, un acuerdo con ministerio, me bendicionar, de turme inta, Señor, oh Dios, tata, engrandeciendo Dios su nombre, tata, donando Dios, tu honor y gloria, tata, tanto Dios, pa floranas. Florancia, Señor, oh Dios, date mente que Señor, oh Dios, mi voluntad que cumplir. Tanto, oh Dios, date, oh Dios, viniendo para su pan de cada día. Cuando tengo presencia, Señor, oh Dios, date en unidad para sombresar. De un poder te sale, de pebre te ves, camino tu oso cresta. En el poder de Dios, da bendición a florancia, de mente que trata. Oh, estás recibiendo tu costan bom, date la ganos, tu gritan a Dios en unidad. Thank you, Señor, oh Dios, papino de Cristian Floranas Yanga. Thank you, Señor, oh Dios, tata, papino de Yuna, su nieto, oh Dios, su casa. Thank you, oh Dios, por voluntad, donde que llegó Dios, está tipo. Thank you, oh Dios, autoridad, diablo en su vida. Thank you, oh Dios, por madrugar, que te lanta, que na bonero, patente oración, tata, por esa. Este lanta me ita, nuevo, limpio, bendicionar. Que encubrí patio con él, recibe una palabra de encorajamiento, una palabra de motivación y una palabra, oh Dios, bendicionar. Gloria a Dios, tata, que luz ascenderemos su vida, Señor, oh Dios, tata, con costan nuevo, también soso en el 2026 aquí. Tan quitate, oh Dios, de San Besar, Señor, oh Dios, de Poncareta, que la corrí, en el 2025, que, oh Dios, tata, ten victoria, y dime tormenta, junto con nosotros, unidad, un acuerdo, ministerio, mi bendicionado, ten victoria, botaruma, florana, sianga, recibirlo, algo Dios, ten pavo, téngame inti, que aleluya, gloria a Dios, Señor, oh Dios, un día bendicionaba, bonabonero, o familia yanga completo, da bendicionamos sobre te porta, con lo cual como te recibir en Amartugaki, los tatores de un paso para llegar como un pon noticia del turco Toronto y Floranos, un día bendicionaba, aleluya, gloria a Dios.
Y Señor, aumenta tremendo, aumenta glorioso, aumenta camino poder de Dios está manifestado, está bien con nosotros, Isaria Wanga, aleluya, Wanga na di poner que yanga na kita tremendo. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, tanki pa bidi Isaria de mainta ki. Isaria también tú conoces Isaria otei. Aleluya. Gloria a Dios, Isaria también tú conoces engrandeciendo con nombre. Namo tu honor y gloria viniendo de tu presencia. Un tu conoces tu de unidad, un acuerdo, tata, asombra hasta su pan de cada día. Por presencia, pasó mesa, Señor, oh Dios. Ora vem mainta siniginabo tu honor y gloria, bota vais delante y está protegado y wanga lang, oh Dios. Pasó me gloria, que gloria, dabo anglan kerubin ta carta contra ta protejada de nombre de Cristo Jesús, mainta que aumenta glorioso. Isaria un tu conoce delante del trono de Dios, tráganos gritan a Dios, tanque Señor. Tanque Señor, oh Dios, para mi Isaira. Tanki Señor, oh Dios, Isairo, Dios, te quita bendición. Está perseverando, oh Dios, llegando un camino, Señor, a que llega, gritando nabo, Señor, oh Dios, está tomando posición de su vida. Oh Dios, de gloria, danke para su ser querido en su casa, su trabajo, danke para donde que llega, Señor, oh Dios, es un bendición. Danke, oh Dios, su familia más wanganan, oh Dios, cutende, oh Dios, lo mira. Oh Tata, es un canal de buena noticia, pastor de y llega, Señor, oh Dios, camino de tinco llega, y sale en de diciembre que tiene todo, pasamos Dios quemado, gloria a Dios, Señor, oh Dios, vos casta bendicionar, vuestra pauta bendicionar, vos ser querido turta bendicionar, turco de rontipo, ta bendicionar, pasamos Isaria, va perseverar en fe, para un tu con nos tormenta, como un porta, pon noticia evangelio, pasa y ministrador, tipo, de tú eres uno, oh Dios, o que te de unión, de tú eres uno, oh Dios, con comprende, pero paz di Signore come se reina della vita e reina cuore di vita rompe bo e passa come se tu lugar sì che vuole che casta e presenza di Dio sì che vuole che vivere presenza di Dio sì che vuole carga presenza di Dio onde vuoi llega e atmosfera meste cambia por Dios a come se algo tremendo nella vita recibilo algo Dios tempo voi Isaria voti un dia bendición aleluya e famiglia Pers e famiglia Iwanka e famiglia Yanga e famiglia Makaya aleluya toma casena tur ven claro bendicionamos anturta aleluya gloria a Dios y Señor oh Dios nos está bien con nosotros Chiron Yanga aleluya gloria a Dios Señor oh Dios tata bendicionar familia Yanga Wanga ven claro toma casena tur aleluya gloria a Dios bendicionada Chiron e mente que Señor, oh Dios, perseverando en fe, llegando un camino, oh Dios, camino exacto, que te voy a ministrar, que te voy a papia, de un acuerdo, oh Dios, junto con tus hermanos, de una oración, aleluya, gloria a Dios, Señor, oh Dios, date mente que tu mente tremendo, camino de Shairon Yanga, junto con nosotros como ser humano, de un espíritu de libertad, Señor, oh Dios, date, oh Dios, ten su trabajo, que está, oh Dios, que te cargue gloria, que te cargue presencia. Bendicionamos a Shairon de mente que Señor, oh Dios, tata, junto con nosotros, presencia, oh Dios, camina, sábado, Dios Todopoderoso, camina, eliminamos tu honor y gloria, oh tata, camina, saco de su pan de cada día, por presencia, oh Dios, junto con tu ser humano, de unidad, un acuerdo, gloria a Dios, Señor, oh Dios, de mente que tu mente tremendo, banqueta romana, llama Dios, tanque por nuestro man Shairon, aleluya, gloria a Dios. Tanki Señor, oh Dios, pabili Shairon Yanga. Tanki pabili sa iyo ng su nieto ng, oh Dios. Sa palabra di mo, Señor, oh Dios, en su vida. Tanki tato, oh Dios, por ser querido, oh Dios, el ministerio de Dios, Señor, oh Dios, caminata di su vida, oh Dios, tato, y presencia que te carga, aleluya. Bendicionata, oh Dios, que sabiduría cuando se aventuran que te recibe tormenta. Bendicionata, oh Dios, la palabra de Buco también a Pepo en su vida. Bendicionata, Señor, oh Dios, junta que llegó, Dios, tu presencia. Tan quitado, oh Dios, por palabra que mira Pepo de Dios, que guiando, oh Dios, llegando un camino, manteniendo un pueblo, pero está recibiendo, os tampón de abo. Tan que, Señor, oh Dios, tata cubrir que sangre, oh Dios, precioso. Tata, pero que de cana, en el sombra de Todopoderoso, aleluya. Y cumple como voluntad, oh Dios, camina, él no por ayuda, e nan.
Einan, Señor, oh Dios, Valleca, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendicionado ta Sharon. Edia Yahweh. Ampe. Thank you, Señor. Senhor, nós te bendiceremos Aleluya. Nós também te acabamos de mente aqui. e nós te entregamos mês. Oh, entrega total, hermano. Entrega total. Entrega total de mente aqui. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Oh, Dios. Thank you, Señor. Vita entregame mês. Entrega total, hermano. De mente aqui é 10 de dezembro. Sim, Senhor, vita entregame mês. No 30 de 2026, não vim aqui com nada. Usame, Senhor. 30 limpo e puro. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Mi vida. Aleluya. Yes. Aleluya. Thank you, Tata. Usa, Señor. Sí, Señor. Entrega total. Hermano Randolo. Entrega total. Profeta Zoraida. Aleluya. Kenneth. Oh, gloria a Dios. En Chicago. Tukono. Aleluya. Morro mo dia Angie. Den Groningen al kami labot. Aleluya. Dati Angie. Angie. Entrega total. Tende adoração, Angie, entrega total, Angie. Oh, Tata, tanque. Tanque para mim, que 10 de dezembro. Angie, gaio conosco, Senhor, oh Deus. Perseverando de fé. Tata, pinhando com o ser humano em unidade, acordo. Engrandecendo, bonavo, duro, de glória. Tanque, Senhor, oh Deus, por palavra. Por voluntade de mente aqui, Senhor, oh Deus. Glória a Deus. Tata, ministrar, oh Deus. Ministrar, Tata, encha bem para supante cada dia com a tua presença. Tem acordo. Ministério me também bendicionado em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Posicionar o mês. Posicionar o mês, oh Deus. De minha integridade, oh Deus. Posicionar o mês de minha linha merceira. Posicionar o mês de um caso, oh Deus. Onde que está, onde que enche está, oh glória a Deus. É que nós Cristo na Deus tem unidade com a acordo humana. Tem presença de Deus dentro do trono. Tanque, Senhor, oh Deus, para me enche. Tanque para enche seu ser querido, seu caso, seu trabalho. Tanque, oh Deus, para a sua vida matrimonial. Tanque para o trabalho. Tanque para o turco. Tanque para a sabedoria e conhecimento. Tanque para a vontade. Eu subido. Tanque, oh Deus, com a palavra do piso, oh Deus, tanto com misericórdia, com compaixão. Todo dia de limpo, tanque o Deus, para não ter vida enche de já, tanque o Deus, com privaute e sangue, tanque o Deus, para o ministério, tem enche, tanque o Deus, para o qual como que chega, tanque o Deus, de propósito, e luz que acende para o propósito, tanque Senhor, o Deus, quer compreender o potencial de água de sua vida, com a luz a resplandecer, ele tem propósito como tempo. Que está canando o caminho, oh Deus, o caminho de algum caminho, oh Deus, caminho estamos a ministrar. Aleluia. Glória a Deus, entre bendicionado, tá? Entrega total, entre. Permite Deus ser um caminho de man, mandando por aí, e receber o qual Deus tem para de mim, aleluia, entre cai. Um dia bendicionado, correndo, para um bom carreira, irmão. É 2025, gente, para um bom carreira. Para um bom carreira, gente. Bendicionado da gente. Para um bom carreira, gente. Bendicionado da. Aleluia. Glória a Deus. Dia bendicionado para nosso maestro, gente. Quando eu vou chegar com bendição, gente. Quem como papi com ele recebe uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação. Antonio também está bendicionado sobre um canal. Bebong notícia pastor di Boyega. Unto ko Boyega. Nanting kumire Cristo. Kutabi pa din borumang. Hallelujah. Gloria a Dios. Yes, Señor. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Oh Dios, por nuestro man. Oh Dios, Nathaniel Tillman. Hallelujah. Nathaniel, oh Dios. Tata, thank you, oh Dios, para Nathaniel Tillman de mente aquí, Señor, oh Dios.
Thank you, Tata, por voluntad, limpio tu puro. Den pide Nathaniel Tilman de mente, que entrega total, Nathaniel, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, bendición a Nathaniel de mente, que junto con su humano, oh Dios, tengo presencia, engrandeciendo por nombre, Nabotero, no de gloria, Nathaniel Tilman, tampesa. Oh Dios, tengo presencia, tu costa usted, oh Tata, por tu costa, y por tu tremendo, limpio tu oro. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, Nathaniel Tilman, tu conocimiento, que Señor, engrandeciendo por nombre, Nabotero, no de gloria, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Bendicionamos a Nathaniel. Ya con nuestro Cristo, Dios, tanto como viene Nathaniel, aleluya. Bendicionamos, aleluya. Thank you, Dios, nos turunto. Bendicionar, thank you por palabra en Facebook Live, YouTube Live, aleluya. Tata, bendicionar nosotros, aleluya. Gloria a Dios, tata, nuestro man, para, aleluya. Para regales, aleluya. Gloria a Dios. Bendicionamos a para. Aleluya. Thank you, Tato, Dios, para de mente aquí. Thank you, Señor, oh Dios, la que nos por welcome para. Aleluya, regales, aleluya. Gloria a Dios, thank you. Thank you por venir para de mente que Señor, oh Dios, que para también junto con nosotros, engrandeciendo tu nombre. Na futuro honor y gloria, Señor, oh Dios, tata por promesa. Está, oh Dios, su pan y cada día, tu presencia, tormenta, junto con su humana, tenemos presencia, engrandeciendo tu nombre. Na futuro honor y gloria, aleluya. Bendicionar para también que Señor, oh Dios, pidiendo de tu presencia junto con nosotros, ten unidad, un acuerdo de oración, entregando todo tu carga, tu peso, damos trono, aleluya, gloria a Dios, la con nosotros, mencionar el nombre de para regales, aleluya, cada tanque, oh Dios, para venir para regales de mente aquí, tanque, Señor, oh Dios, para regales su nieto, su casa, oh tata, su rumano, gloria a Dios, Señor, oh Dios, para regales. Tenga mente que, Señor, oh Dios, engrandeciendo tu nombre. Damos tu honor y gloria, Señor, oh Dios. Tata, bendicionada. Tanque para sabiduría, tanque para conocimiento, tanque, oh Dios, para caminata de ave. Papá, isso delante, tanque, oh Dios, tata, voluntad de ave de subida. Tanque, oh Dios, turtolo, turcoso, oh Dios, cumprir su caso, vida completo. Que precioso sangue, con el sangue de Jesús. Aleluya, tanque, oh Dios, para donde yaganam, el sangue que viene de dirección, el espíritu sanación. Gloria a Dios, el poder está grande. Gloria a Dios, tata, oh Dios, ángel, lanco, ta campana, rontiche, su vida su yunan, vida su nieto, oh Dios, de gloria, bendicionar su yunan, su nieto, tu lo está con éxito y prosperidad, bendicionar su casa está purificada, un templo completo, Dios, camina a tu presencia, en el momento que para, el cielo está abrir, ángel está subido a dentro de casa, pues nos turta junto, Bíblia está pisa camina, todos los tres está, en el Espíritu de Dios está, papel a Dios, para Dios, prende você situação, papel a Dios, para Dios, ciega um caminho, mande não por llegar, ave de mente que para, puta bendicionar, aleluya, gloria a Dios, aleluya, un día bendicionar para vos, un día de sombra del Señor, un día como un canal, un porta, de evangelio, ministrador de vos, y llega camino, nunca le puede llegar, pero te pongo noticia, todo el día digo dobla, tu lengua tengo un confesor en América, Dios has de mover para, un día bendicionaba, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, alfarero, aleluya, van pero hermano, van para alfarero, van para alfarero, aleluya. Gloria a Dios, Rutmila Pers, gloria a Dios, aleluya, sí Señor. Oh, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, aleluya. Mira, voy a echar un gosqui, mira. Alfarero. Podríamos ya salir nada, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, alfarero nomás. Aleluya, gloria a Dios, los que nos mil pers bote. Aleluya, gloria a Dios. Y Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Yes. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor.
Aleluya, Tata, thank you, Diyos, pamilirot mila perte may sige. Lumanang, Ministeryo Mita Bendicional, live stream po YouTube, live stream po Facebook, buting po tayo bukas, buta tendendo no sa work, buteri po television, buting YouTube po, buting smart television, buteri po television po, bumire, turkos live, ang pecantele que traz manifestado en bukas. O Espírito de Deus ministrado em bocas, que toca em bocas, limpa do poro. Pai, riba YouTube de bocas, aleluia. Glória a Deus, Tata, Rosmila Per, aleluia. Thank you, Senhor, oh Deus. Tata, ministrar de mente que oh Deus, Tata, thank you, oh Deus. Papi de Rosmila Per. Bendicionar os mil apertados, Deus, e a todo o Espírito Santo, veniendo conosco, tem um tempo presença, data por Deus, data camisa por glória, camisa por poder, camisa nada de gente, tu coso Deus, carne não chega aqui na que Espírito de Deus, tu carne ser clavada na cruz, prometo não vir de presença que aqui, Ministério Mita Bendicionar, é terreno que é um terreno santo, um terreno limpo, um terreno puro, tempo casa o que formei, mas Deus que formei, Deus que vamos ter uma relação íntima com o tempo casa, assim por casa o que é terreno espiritual, lá que toca tempo casa, a tu boca na papel de Deus, como está preparando vai ter bom, o batim por assim não, mas lá que toca tempo casa. Tome território, marca o território de bocado. O Espírito de Deus está nada de gente. Glória a Deus. Amém. Jesse deixamos, me camisamos. Lá que toca tem bocado. Lá que toca de uma televisão tem bocado. E a voz da minha cantela que está manifestada em bocado. É cantela com Jesus. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor, oh Deus, Tata, tanque, Senhor, oh Deus, os mil pés, você, aleluia, glória a Deus, Senhor, homem que domina tremendo, homem glorioso, homem Senhor, oh Deus, alfarero, aleluia, tanque, Tata, os mil pés, junto conosco, a su pan de cada dia, cameta por poder, cameta por glória, cameta por costo diabo, bendicionamos, Tata, os mil pés, homem que Tata, conosco, grita a Deus, Tata, tanque, para vir os mil pés, aleluya, gloria a Dios, y Señor, aleluya, tanque Señor, oh Dios, tus mil apertos con nos tata, encantecendo por nombre, na futuro honor y gloria, por tu poder, Dios y poder, Bote Dios tata turcos de apo, bote Dios tata que forma turcos, los mil pers boyuta bendicionar, bocasta bendicionar, aminda botata bendicionar, bot un canal, evangelio e bom notícia, ministrador de abo, rontibo, sanação do lugar, rontibo, o tato terreno santo, papina Dios los mil, o saque território de Dios, la Dios ministra un camino mandando un poiegamento que aleluya, gloria a Dios, alfarero de bocas los mil. Aleluia, família persta bendicionar. Recebi lugar com Deus tem abata cobrir com sangue precioso. Glória a Deus. Marisa, oi, aleluia. Marisa, botei. Glória a Deus. Tata tanque, Senhor, oh Deus, amém aqui. Marisa, junto conosco, Senhor, oh Deus. Engrandecendo o nome. Na futuro honor e glória. Tata ministrando de sua vida. Camina mandando um poiega. Awe que vou ganhar em nome de Cristo Jesus. Marisa, oi. Bendicionamos, tá? Como saco te caminha. E caminha a presença de Deus, tá? E caminha, tá? Você tanto romanta. Mencionava o nome da Ucrânia. Para mencionar o nome de Marisa, hoje, diante do trono de Deus. Tata, thank you, Deus, para me Marisa, oi. Thank you po sa iyo nang, oh Diyos, bida sa iyo nang, sunyet ng sukas, oh Diyos, hanggang lang ko takampa na ng sukas, sa nasyon ko tingko tumalugad ng supida, oh Diyos, e trabaho completo, cumpli ko na Senhor, oh Diyos, tata, todo lo tingko pay, ten sukasa, oh Diyos, marisa pape na Diyos, hanggang sa basubi, selo tapri, oh tata, orga, nyo entun tayo, oh kitapo ko Diyos, oh, anto nosta ministra, tempo vida, tempo kaso, oh Diyos, tempo sitwasyon, thank you, tato, Diyos, ko maforme kanal, kay marisang kita democrat, Jesus ta democrat, puta man kami na mo tindalo, favoristi mo sa nasyon, in nombre de Cristo Jesus, Marisa, un día tremendo, un día glorioso, Marisa Hansen, hoy Hansen, bendicionado, dahil diya sabi mo, yun, bendicionado, bukasta bendicionado, tun lo cual ko tingo beri mo, tating man de Cristo Jesus, tata Cristo tatil ko tukos, bumes din koso, sige po hari, panamir el gloria, e Cristo ko tingo bedembo, pasombra trabaho ko Diyos, sa kumisa de mobilidad, nunca po ka na limitar, ita kabe completo, sige po perseverar, vindo conosco a presença de Deus, para conosco Deus, para você, onde é Deus está manifestado, onde Deus está,
Começa a mira isa. Onde Deus começa a trabalhar de vida. Aleluia. Bota bendicionar, isso. Aleluia. Dia bendicionar para vos. Charitza chenga. Aleluia. Botei. Tem Rotterdam está peligroso. Rotterdam tem um homem grande. Pero o ministério está bendicionado também. Deu vitória também. Então, nos maré. Nos maré um pouco grande que manifestar. Que o pueblo. Assim maneira que com ele humble de Yeshua. É mente que nos está bem. Aleluia. Glória a Deus. Tato com charitza chenga. Delante del trono, Señor, oh Dios, perseverando en fe. Esa, oh Dios, de unidad. Esa es poder. Esa es constante curativo, aleluya. Que está ministrando, aleluya, del nombre de Cristo Jesús. E mente que tu mente bendicionar. E mente que tu mente que se dice, chinga, oh Dios, e tem comigo como porta. O evangelio, a palavra, que se ministrar, torti nos, como canal aqui. Peden subida, passa torti, ministrar de pastor de casa. Ministrar, oh Dios, del tuyo, su no gusta ronde, del nombre de Cristo Jesus, boyonang ko bonito, tulo taben de esta romana con mencionar, Charissa chinga delante del trono de Dios, de un acuerdo. Tanque, Señor, oh Dios, para mi Charissa. Tanque, oh Dios, para mi Alex. Tanque, oh Dios, para mi chinga completo. Tanque, oh Dios, para mi su casa. Aleluya. Histórica, tanque, para su nang su nieto, nang, oh Dios, el 10 de diciembre, que Charissa corriendo de Poncaré del 2025. Fallenda work 2026, tremendo, tem glória. Recibe tormenta, lo cual Dios te va a bachariza. La palabra de Dios está fuerte, está tremendo, Dios está tremendo. Aleluya, tanque dato Dios para sabedoria e conhecimento. Tanque Dios para misericórdia como compaixão, tormenta novo. Tanque Dios é vontade de amor de gente, pero charitza, sometendo su mesmo, somesa, Senhor Dios, lo cual como começar em sua vida, em seu caso, nunca pode limitar. Mente que charitza, continuando tu cubo com Deus, com a ministrando foi de canal que tem boa vida, com oração. Permite Deus, Papa, de boa vida charitza. Cielo está abrindo, está subindo, Papa, na Deus. Mas bote em comunhão íntimo com Deus, aleluia. E botar bendicionar. Bocasta bendicionar, boiuna com bonito, todo éxito e prosperidade. Todo dia, de novo. Aleluia. Todo dia Deus te mislaga a luz. Ele mislaga a cumbia, pero tormenta. Escuridad no está en luz. Aleluya. Gloria a Dios. Bendicionamos está completo. Aleluya. Nos alma está bendicionada. Aleluya. Esa que está profeta Somara Valentina. Aleluya. Mi alma está bendicionada. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Sí, Charissa, bendicionado da simão. Já songi. Tremendo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y su amor dura para siempre. Aleluya. Bendicionar no está, hermano. A palavra de Deus tem um caminho, nunca mande por aí. Transformar tu coisa, cambia tu coisa. É mente que, Senhor, é mente que Deus vai nos delante. Nos alma está bendicionar para o Espírito de Deus. Espírito de Deus que também vive de nós. Está proteger a alma, porque a alma está dietada. A alma de Satanás não põe. Nós tudo permite Satanás vir em uma alma. Nós temos canal que também é verdade. A palavra que eu escrevi para dominar tua coisa e tua culpa, tua carne. Tem que ser clavado na cruz. Apresentada a presença de Deus junto conosco aqui. Espírito e verdade. Aqui tem um chão. Aqui tem Deus a ministrar. Aqui tem um trabalho de Deus de tormenta. De conta de gente. Gente está pensa, gente está mira, gente está papa, gente está sirendo. Aqui está Espírito de Deus. Que bota gente, que bota querer, bota gente, bota carne. Vai calvário para mim. Vai calvário do clava a carne. Somente tanto que está clavar. Bota bem mira em coisa, bota bem papa em coisa, bota papa malo. Aqui está Espírito de Deus. Da unidade. Tem um acordo. Maneira Deus quer. Começar o dia de sua presença. Não há próximo. Se não bota sem. Vai crescer para Cristo. Vai crescer para Cristo. Constançoso de demovida.
Pagcambio ng bindembokat. So, rin na hinta ki. Unta yung apostolo, yung pastor, yung hindi. Tundo ko ba, aposo ko Diyos. Kuhe Diyos mesa forma. Torde kanale ki tur me hinta dembokas. So, Diyos que pa nos tur. Tem un comunión íntimo con la manera de comenzar. Ya me tanque para turcos, ya me tanque para luz, tanque para tía, tanque para su voluntad, tanque para turcos. Promé, tanque para turcos. En grande se compone Dios está. Kika la se caba. Anto despebo to bin que feito, kiko po que pease esta abo oración con el democrat. Nos takinanang pa encorajabo, pa taunto, pa resa kubo, pa grito po novo na Diyos. Amen? Pa grito po novo na Diyos. Pa mo comprende. Aleluya. Aleluya. Boting ko comprende. Boting ko comprende. Aleluya. Boting ko comprende. Da Dios me está comise. Entende? Aleluya. Gloria a Dios. Dios que va a una relación íntimo con él. Aleluya. Ante una relación íntimo significa turmeinta e que pavo lanta engrandecer su nombre de él. Todo honor y gloria, pues es gloria tadice. Aleluya. Es gloria tadice. Amén. Es gloria tadice. Amén. Es sei mi que pavo comprender, Roman. E gloria te dice ante che volanta turmeinta. O porta vai misa, babayan caminda, pero é disciplina wo. Paduna Dios e parte minta promescos tunele. Paso te dice. Bonta por, bota queda drumi, lanto ora boque, pero bon piego bo trabalho ora boque. A ver presença de Deus. Bota bine o Dios que pa volanta tenha ordo que tormenta setor conosco de nuevo. Assim bocona vai para trabalho, pero palpa bem se tenha presença junto com tu soyuna que le llama de um acordo. Aleluia. En serio o que costa de Dios, hermano. Como Espírito Santo, Senhor, oh Deus, bimbiba dentro de Romana para não compreender. Mas é alma, não digo compreender, é alma da de Deus. Então, tanto bom cuide a alma, anto bom mesmo para cuidar, porque a boa carne, o Espírito de Deus, Espírito de Deus, está cuide a alma. Tem este bimbiba dentro, para cuide a alma. Porque vai misa quanto é como que, pero como não tem ordo, tempo casa, tempo vida, tu costa em vano. Agora chega o momento que nós estamos bem delante de Deus, nós Toronto, Deus nessa forma, canal lang, YouTube limpo, Facebook limpo, com nosso idioma mesmo. Pero ainda, está sendo luz na caia, também tem espanhol, também tem inglês. Tempo situação não pode ajudar, a Deus pode ajudar. Anto Deus forma todo idioma para estar fácil para mesmo. É um som, nos canticos, nos alabanças também. É um som, o Espírito de Deus que está vivo dentro da forma um som. Aleluia. Ito dahil hermano, no? Amén. Pasó, vamos a estar limpi. Gloria a Dios. Para pero, humana. Para pedir unidad. Pampero, humana. Aleluya.
Gloria a Dios. Todo lo cual que Dios que hace, la que hace, ¿no? Permite Dios si algún camino de mi vida, con nunca gente por llega. Gente no te la capo llegar tampoco. O gente no que iba a ni na cruz para buscar ni ser clava. Nang que para buscar de naman boss nang kunang. Pero a mí que vi boa notícia pabo. Busca mo de crucificado carne. Pabo tonto conosce me ainda aqui. O somente está do bota vista amanhã sim me tem vindo oração. Caminho ainda bombini pa sombra. É o qual como papi ao chega sa Deus. Satanás atender. Amen. Como essa forma bom mês, outra hora de movido com o tempo cas, para também conosco. Mas tem algo tremendo. Mas tem glória tremendo. Mas Espírito de Deus está ministrar. Mas trabalho aqui. Deus, nosso dono de trabalho, é dono de trabalho. Nossa trapa, ministério, me também deixa na conta. Deus a forma. Nosso dono de trabalho é dono de motor, dono não. Amém. Ora, o guardo anjo novo de trabalho de Deus. Bendicionado tá. Pastor Manda Pablo tá. Então canal botar. Administrador de abo. Não outro pueblo não. Como né? Nespo não que te hambro com ser. Eso não conhece Deus. Aleluia. Permite Deus ministrar em bocas, em vida. Toque em bocas. Tende o mensagem. Assim bocas. Canal aqui. Para quem comer, tem que comer cambio. Todo o qual, como experienciar em bocas, em vida. 2025. Vou chegando a 2026. Começa a pintura para buscar ser purificar. Para a vida ser purificar. Para o uno como nieto não tinha paz. Ser transformado. Que tem um cobertor de abo. Que atende nos tormenta. Para o canal. Vamos para a firma, romana. Mirna Brown. Aleluia. Mirna Brown. Bendicionamos a let's cantamos. Aleluia. Gloria a Dios. Thank you, Dios. Vamos Espírito Santo, que a Mirna Brown não conosco mente que pendiente de uma presença, de uma unidade, um acordo, caminho da palavra de Deus, da prioridade em sua vida, você sabe, Senhor Deus, é trabalho como começar em sua vida, nunca pode limitar, oh Deus, porque a última palavra também, glória a Deus, bendicionada Mirna Brown, mente que Senhor Deus, tata, junto conosco, para su pan de cada dia com a sua presença, caminho hope costa arriba divino, da sua caminho de intervenção divino, aleluia. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, semente que aumenta tremendo, aumenta bendicionar, aumenta, Señor, oh Dios, que menos tú te vas a mencionar. Mirna Brown delante del trono, Dios. Tata, danke, aleluya. Papi de Mirna Brown de mente que aleluya. Danke, Señor, oh Dios, para Mirna Brown, soy yo, no soy nieto, no, danke, papi de Tania, danke, papi de Mística, danke, oh Dios, es voluntad de abo en su vida, danke, oh Dios, vos Espíritu Santo en su casa, danke, oh Dios, eterno santo en su casa, danke, oh Dios, mío, el corazón como de oh Dios, Ezequiel 36, 26, un corazón nuevo, limpio y en Espíritu Santo, oh Dios, que por recibirlo, cual un corazón de vos, Dios de gloria, aleluya, bendicionada Mirna Brown, mente que, oh Dios, tata, que palabra de vida, pivo, algo de vos, gloria a Dios, Señor, oh Dios, una palabra limpia y puro, en el nombre de Cristo Jesús, Mirna. Recibir algo de Dios tem pavo, é sangue, cubre bocas, cava, é presença de Deus em bocas, para apenas Deus, para trabalho seguir continuar, para apenas Deus, para sombra, Deus, sua promessa não nos é inantar, mas perseverança de fé, Mirna, botar bendicionar, boiante bendicionar, nieto, turta bendicionar, é paz, é glória. Está sucedendo capando de 2025 para dentro de 2026 voy conforme completo tem unidade, aleluia, botar bendicionar Mirna, aleluia, glória a Deus, sí, Senhor, aleluia, um coração limpo e puro, mira la cruz, aleluia, glória a Deus, thank you, Senhor, oh Deus, para vir mira la cruz de mente que também, Senhor, oh Deus, que ya adoremos Espírito Santo em obediência. Junto con su romano, tu ministerio me bendicionar en unidad, un acuerdo.
pendiendo para su pan de cada día, tenga presencia donde con nosotros, delante de vuestro trono. Bendicionada, Señor, oh Dios, como un canal, oh Dios, oh palabra, oh ministrador, tenga familia la cruz completo, familia medani completo, pastor de casa completo, aleluya, gloria a Dios, date mente quitada, mente que nos turden unidad, Cristo a Dios, danke, obedieron mira la cruz, aleluya. Danke, Señor, oh Dios, por vida su uno, su nieto, en su casa, Señor, oh Dios, su vida matrimonial, el ministerio, oh Dios, de gloria, oh Espíritu Santo, en su casa, oh Dios, tendiendo adoración, tendiendo, oh Dios, amo ministrador, de no en su casa. Danke, Tato, oh Dios, tabo palabra, nuende, danke, oh Dios, el trabajo como comisación, como que no evitar, bendicionata, oh Dios, Tata, transformar completo, con tabo gloria, con tabo poder, en nombre de Cristo Jesús. Ministra, oh Dios, sabiduría y conocimiento que conoce, Pai, profundidad con la palabra, oh Dios, y revelamento, la palabra en su vida, oh Dios, libertad, libre. Es un cosa libre, libertad, aleluya. Está para escribir. Es un cosa libre, libertad, está para escribir en el book de Juan, capítulo 8, versículo 36. P6, si yo te simulas, vos estás libre de verdad, aleluya. Gloria a Dios. Un día bendicionado por mí, aleluya. Sigue perseverando con nosotros, de presencia de Dios, aleluya. Sí, Señor, gloria a Dios, que bendicionanos turta. Un momento tremendo, un momento glorioso, un momento de poder de Dios está junto con nosotros, aleluya. Un corazón limpio, gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Que tú estás, hermana. Tenga presencia de Dios, que tú estás, oh Dios, para engrandecer Dios su nombre, que tú estás, oh Dios, para dar un acuerdo, aleluya, palabra, es cosa tan bon, tú también de Dios. Tanque tanto, oh Dios, para nuestro canal, arriba Facebook, Ministerio Mita Bendicional, y nuestro canal, arriba YouTube Live, Ministerio Mita Bendicional, limpi, bote arriba por televisión, persona de boca, puro, pecantele aquí, ministrar de boca, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, sí, Señor, Señor, ministra, Señor, que bom botar Dios, aleluya, que bom botar, Señor, aleluya, gloria a Dios, date ministrar, Señor, oh Dios, el coração que está farfelo, é coração que está lá que nos ganha, é coração que lá que nos conhece verdade, verdade que está que vai transformar tudo completo, limpo, delante de nos casar, nos vida matrimonial, nos violentor, coração limpo, saca tu mentira, saca tu coisa vez, saca tu coisa malo, oh Deus de glória, me inta, Senhor, oh Deus, el coração está tremendo. Padre, ministra, Señor, ministrador de nos, date tanque, oh Dios, por lo cual compasión está fuerte. Aleluya, me inta que ministerio me está bendicionado, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Tanque, Señor, el luz, tiene que resplandecer, aleluya, el luz, aleluya. Oh, santo. Aleluya. Yes. Oh, sí, Anchi, bendicionado de Anchi. Así bom trabalho. Así lo cual Dios me sabe así. Começa tremendo botar começar o dia de presença de Deus. Anchi gai bendicionado, tá? Bocasta bendicionado completo. Aleluya. Glória a Deus e Senhor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Tan quitado, Dios, por te manifestar tremendo. Tanque, oh Dios, por poder tan grande y tremendo. Tanque, oh Dios, Espíritu Santo, diabo, completo, tremendo. Tanque, oh Dios, turcosto, diabo, Dios. Tanque, tato, oh Dios, por gloria. La que por gloria va. Unda que te incubaba, oh Dios, por sombra, ta por presencia. Oh, tato, oh, gloria a Dios, tata, que bendiciona, taime, que oh Dios. Es gloria, permite gloria va de embocasa, oh, aquí. Aleluya, gloria a Dios, tremendo. Oh, santo, aleluya, es gloria de Dios.
Oh, Tata, sí, Señor. Oh, Tata, aleluya. Tata, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18. Lucha é bom, lucha de fé. E cara é vida eterna. E para qua, nos tura word yamape. Oh, Tata, danke, Senhor, oh Deus. Pa sombra, porque 1 5, versículo 16. Paso ma puso no escoge a mim, ma a mim escoge boso e nombra boso. Boso vai tu na fruta. E que boso fruta lo queda e pa ten mi number e tu na fruta. Hundo ko boso ay aleluya. 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 Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Unción de Dios. Thank you, Tata. Aleluya. Gloria de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, Tata, mandei a palavra também se lembra de 1 Juan capítulo 4, versículo 6. No está de Dios. Es un que conoce Dios, te escucha-nos. E es un con nota de Dios, no te escucha-nos. E assim aqui, nós te conhece Espírito de verdade, com nota viva de Deus, e não te escucha Deus, que te ministra, tormenta, todo o ministério que te bendicionar, aleluia. E te vai tendo outro costang, e te vai quedar em caminho, e te queda drumi. Aleluia! E candela, sacia-nos alma, cubo presencia, aleluia. Ay, ay, ay. Sí, Señor. Oh, Dios. Aleluya. Gloria a Dios, el poder está grande. El poder de Dios. Dá la gloria y gracia que da. Viva cada uno de nós. Amém. Aqui, amém. Rumarandolo. Tanque bom Deus. Que porque apartar-nos fora de tudo o que está de mundo aqui, amém. Claro. Começa a tormenta. Tem a presença de Deus, aleluia. Junto conosco. Andalo. Bendicionado, aleluia. Quer nos makai contar, botei? Aleluia. Que conta que com Romana, todo. Aleluia. Sacerdote de Deus. Aleluia. Talaya nang. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Oh, Dios. Gloria al Santo. Aleluya. Sí, Señor. Oh, Tata, sí, Señor. Aleluya. Es gloria, es gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Unción. Aleluya, papi. Oh, aleluya. Trachten, romano, pelotão espiritual. Da qual direção para trachten, aleluia. Se para nós um papi parcial. Aleluia. Glória a Deus. Thank you, Deus, por a mente que 10 de dezembro. Papi parcial, último para o romano, para o panti cada dia. Puta boa presença, Deus. Engrando sendo bom nome. Na futuro honor e glória, você poder te divo. É glória de Deus, glória a Deus. Tanto santo. Bendicionada, papi parcial, caminho junto conosco. Tanto lá conosco. Cristo llama Deus. Thank you, Deus, para papi parcial subida. Thank you, Dios, por ver o Senhor, não seu neto, não cerca de família parcial completo. Thank you, Dios, é porta como forma. Dem papi subido, Deus, trata como palavra. Abrir período como palavra de ministrar um caminho, Senhor, oh Deus, e um caminho. Mandando por ele, tu Deus, tenho que dobrar. Tu lenga, tenho que confessar com pompa, que com base de papi subido, vai transformar completo. Glória a Deus, Senhor. Peticionada papi parcial, de mente que, oh Deus, te glória unto conosco. Laga-nos tus gritos, na Deus. Tata, tanki ba bini papi? Tanki pa sa yunang su nieto ng sukas. Su ser karina, su yunang
a voluntad de en su vida. El día 10 de diciembre, corriendo de carrera, junto con nosotros de unidad y un acuerdo. Camino de oración de prioridad. Thank you, Dios, por manifestación de Espíritu Santo en su casa, en su vida, oh Dios. Thank you, Dios, como cubre su vida completo con el precioso sangre. El sangre de Mesías, oh Dios, que se libre. Thank you, Dios, por sanación que está tomando lugar poco a poco en su vida. Thank you, Dios, por promesa en su vida, oh Dios, tata. Bendicionada está, Señor, oh Dios, la palabra de vos, Dios, que ministrando. Llega un camino mandando por llegar del nombre de Cristo Jesús, tata, oh Dios. Ministrar luz como ascende en su vida, la palabra que mira vivo en su vida, lo cual en vocación en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, Padre, misericordia, y compasión de Dios, te limpia tormenta en mi vida, la palabra de Dios, te ser ministrar tormenta, dor de abo, del turco teronte bo, para familia parcial. Todo dia tenho dobra do lenga, tenho confessado de sonam, com conhecer Cristo ainda para sombra, a hora que Padre. Es cielo te abrir. Pa pena Dios. Pa Dios por ministrar de mi vida. Ministrar más y más de mi vida. Papi, vos saco Cristo Jesús de mi casa. Vos terreno do santo. Permite Dios ter un camino. Nunca mande, no puede llegar. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendicionado está propiamente aquí. Un día tremendo. Un día glorioso. La luz brilla en mí. La luz sigue brillando en vos, papi. El luz sigue brillando en vos, papi. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ten victoria. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Thank you, Tata. Bidi Papi, vou te bendicionar com o brilho que sangue completo. Voy no gobernante na tua extra prosperidade. Eu vou ser querido, oh Deus, vou ser cobrido que sangue e está protegido. Toda a sombra de todo poderoso. Aleluya. Glória a Deus. Sí, Senhor. Aleluya. Ministério me te bendicionar, hermano. El luz completo, la que luz brilla en vos. La que luz resplandecer en vos vida. Aleluya. Denme mente aquí. El día ave completo. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Y Omega. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Alaba Santa. Oh Dios. Oh sí, Señor. Aleluya. Oh Dios. Thank you, Señor. Aleluya. Alfa y Omega. Aleluya. Gloria a Dios. Y Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Y Señor. Aleluya. Aleluya. Y Señor. Alfa y Omega. Aleluya. Gloria a Dios. Bendicionata, hermana. Aleluya. Palabra. Declarar. Esta Dios. Guarda por, hermana.
Nothing, nada, nada. Eta Dios. Aleluya. Eta Dios. Eta Dios. Aleluya. Eta Dios. Ah, aleluya. Yes. Aleluya. Eta Dios. Eta Dios. Oh, Tata, danke, Señor, oh Dios. Bemente aquí. Indra, botei. Gloria a Dios y Señor. Danke, Señor, oh Dios. Pabida Indra, oh Dios. Concesión, aleluya. Bendicionata Indra de mente que Señor, oh Dios, Tata. Para ser guiado por el Espíritu Santo. Viniendo junto con nosotros, Señor, oh Dios, Tata, para su pan de cada día con tu presencia. Den orden, tu disciplina, Señor, oh Dios, Tata, de mesma hora. Junto con nosotros, camino de palabra de Dios, también camino de 2 of 3, está. En el Espíritu de Dios, aleluya. Bendicionata Indra, Señor, oh Dios, que me inte, que Señor, oh Dios, que me engrandece el nombre. Na futuro no gloria y nos romanam. De un acuerdo de grita na Dios, Tata, tanki bebida de Indra. Tanki Señor, oh Dios, bebida de Indra, oh Dios, surumanang odalis, surumang tambe, oh Dios, surumang tambe odalis, fallo, oh Dios, Tata, de nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Bendicionar, Señor, oh Dios. Láganos mencionar el nombre de Morgian también. Morgian también, el nombre de Cristo Jesús, Tata, tanque, Señor, oh Dios. Indra, Señor, oh Dios, como un porta, oh Dios, Tata, para recibir el Evangelio. Que tengo que ser ministrador de Jaya, un camino mandando un poega. Bendicionar, Indra, Tata, me inte que Tata, soy un su nieto, oh Dios, Tata. Como lo dato de Jaya, oh Dios, te envío de tu, Señor, oh Dios. Tu, oh Dios, comida Indra, que te rompe, lo mire, gloria di amo ministrada en su vida. Gloria a Dios, Tata, danke para su ministerio. Danke para sabiduría, conocimiento, oportunidad de tormenta, Señor, de tu día. Danke para tu palabra que viene vivo de su vida. Danke, oh Dios, para su salvación. Danke, oh Dios, para transformación de corazón, de mente y de tu cuerpo, su ser completo. Bendición a Indra, su casta, oh Dios, qué momento y qué terreno está santo. Bendición a Indra, Tata, palabra de boca vida vivo, que ministrada en su vida y llega un camino, manda no puede llegar. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, palabra de vos, la palabra de vos está tremendo, la palabra de vos está glorioso, la palabra de vos, Dios, Tata, con la palabra de vos que llega de vida, Indra, cambia tu tanque para sangre precioso, que cubre su casa, cubre su camino, cubre su sermón, cubre tu camino que llega en el nombre de Cristo Jesús, Indra, voy una como nieto nam. Tú lo tienes éxito y prosperidad. O ministerio te bendicionará. O cerca te bendicionará. Indra, sigue por perseverar en la palabra. Sigue por perseverar en un camino. Dios que va a llegar. Vos te bendicionará Indra de día llave. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Tata. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Canta aleluya, hermana. Canta aleluya. Canta aleluya, pues aleluya está tremendo. Canta aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Naira de Castro Bote. Aleluya, Tata Santo. Danke, Señor. Danke, Señor, oh Dios, para vida Naira de Castro de mente aquí. Danke, Tata, con Naira de Castro comprende y esa, Señor, oh Dios. Tormenta, Señor, que 10 de novembro, 10 de diciembre. Junto con nosotros tenemos presencia, Señor, oh Dios. Junto con tu ser humano ministerio, me te bendicionar, Tata, mente aquí. Tata, un mente glorioso, un mente caminar de Castro está. Usted te porta, Señor, oh Dios, para familia de Castro completo. Viniendo junto con nosotros tenemos presencia. Engrandeciendo tu nombre, tu honor y gloria, oh Dios, de gloria. Bendicionado en el de Castro, mente que Tata, oh Dios, que cumple, oh Dios, como voluntad, Tata, para mi honor y gloria. Para su pan de cada día que damos presencia junto con nosotros. Y nos turde un acuerdo humano que gritan a Dios. Tata, thank you, Dios, por venir. Naira de Castro.
Thank you, Señor, oh Dios, nairetakasta si Yuna, su nieto ng thank you, pabidirisyat, como pastor di kas. Thank you pa ng vida matrimonial. Thank you pa na trabaho obra sumanang. Bendición nata, Señor, oh Dios. Aleluya, poder de boca grande y poderoso. Con administrador de vida na aire. Thank you, oh Dios, pa su trabaho. Thank you pa sabiduría y conocimiento. La que nos turgita na Dios. Tata, thank you pa vida na aire. Aleluya. Thank you, oh Dios, pa voluntad completo de su casa. Thank you, Papa Espiritu Santo de mente, que thank you, atmosfera onde que está cambiamos ahora. Thank you, Dios, date por voluntad en este día completo. Ahí adelante, Señor, oh Dios. Bendición a nadie de casa de mente que está recibiendo el poder divino. Recibiendo, Dios, turcos que te diabo. Tata por eliminado por honor y gloria. Thank you por sabiduría y conocimiento. Thank you por compasión y por misericordia. Thank you por quiere por Espíritu Santo. Thank you, oh Dios, de momento que también te grita aleluya con tu palabra divina. Por voluntad por continuar, oh Dios, en su vida completa, oh Dios, de gloria, aleluya. Bendicionamos ta. Aleluya. Bendicionamos ta, Naira. Aleluya. Na Dios. Bendicionamos casta. Bendicionamos trabajo ta. Bendicionamos yuno como niños nanta. Éxito y prosperidad de la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y el Señor. Bendicionamos ta, Naira. Familia de Castro de Nijmegen, de Hengelo, de Rotterdam, aleluya, de Amsterdam, onde ko nanta na korso, bumama ting pidi sa lu, at bendicionana, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor, posicionamos este video no cada uno de nosotros, Señor, oh Dios, te me aquí, aleluya, grita aleluya de boca. Undo ko po santa o kurumang grita aleluya po samba tung relasyon intimo Dios sa kumisa tormenta no sei po samba nos tratado en compañía de Dios compañía que tung compañía ko bo mestre tem na hora onde vai po trabalho de mundo na hora é compañía que bo mestre tem na hora também com ordo disciplina ando bo carne clavar na cruz passa de compañía que tá Espírito Santo tá manifestar. Aleluya, gloria a Dios, del Señor. Aleluya, canta aleluya de bocas. Recibe el poder de Dios, el poder glorioso. Aleluya, yes, sí, Señor. Aleluya, na Dios. Aleluya, nosotros grita, na Dios. Todo-Poderoso, Tata, ministra. Sei que vou ministrar, Senhor, oh Deus, é meinta que está poderoso, é meinta que está glorioso, é meinta que, oh Deus, nós tudo temos presença a Ti, Senhor. Aleluia, cantera de Deus, é cantera de Deus, está fuertemente aqui. Receber candela de Deus, é poder, é candela, nossa nação 100%, aleluia, um amor grande, candela de Deus. Romana, recibe candela de Dios, Stephen. Bote, aleluya. De Caster na. Para pamilya Chinga. Pamilya de Caster. Pamilya Sano, America. Pamilya Omrandolo. Pamilya Prudencia. Pamilya Senchi. Pamilya Stanista. Pamilya, oh Dios, Pers. Pamilya Yanga, Wanga. Oh Ture, oh Dios, pamilya Familia Macay, familia, oh Dios de gloria, familia Ron, familia, oh Dios. Número, familia, oh Dios, Van Arnold, aleluya. Es gloria de Dios, sí, Señor. Es gloria de Dios, familia Winster, familia Jansen, bendicionar. Paso me porta que nós tem canal, nós tem evangelho acaba, nós tem bom notícia acaba. E tem que cobrir bom notícia para turco ta ronde nós. Turco ta nossa família, para nós saber, para quebrar yugo de passado. Agora que estão después nós não podemos conhecer o qual não conhece a pasta, não podemos dizer como testemunho, mas não passa de gente para nós abrir a testemunhar. E Deus com bom Deus está. Então sem papia, não tem como Cristo, que está vivo de nós. Aleluia! Pampe mi romana estima, gloria a Dios, nos yuna, nos nieto nantur, ta bendicionar, e candela aquí, ta ascender en bocas, la que ministra en bocas de movida, aleluya, gloria a Dios,
Sí, Señor, aleluya. Sí, mi Dios. Ministra, Señor. Ministra, tata. Ministra, tata. Vos somos ministrar sin que boy. El Dios aquí también está poderosamente, aleluya. La que candela aquí. Queremos por televisión, tempo cast. Queremos YouTube, tempo cast. Facebook, tempo cast, por televisión. Ando botar me candela, ministrar de cast. Botar atender limpo, botar sakit Dios a forma, de lo cual con nossa comunização com nós está aqui, para botar para receber, tudo é bendição para somar. Nós está tomar parte de semente de Abraão, com nossa riqueza, está tem glória unto com Cristo Jesus. Não tem um mundo que tem coisa material, nossa riqueza está espiritual. Maneira Salmo a oração a Deus, para sabedoria e conhecimento e discernimento espiritual. A Deus bendicione com riqueza também, aleluia. Glória a Deus. Laga ter costa em mão de Deus. Nada de mesmo. Aleluia, glória a Deus. Bendicionar nos está. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Aleluia a Deus. Aleluia. Nós somos este mesmo Deus. Pero pang agora aqui. Pesantidade aqui. Vamos pesantidade aqui. Vamos santidade aqui. É santidade que me quer bobar dentro. Papi de bocas. Papi com Deus. Bota canal para Deus ministrador de apo. Pise com santo tá de bocas aqui. Me tanque para santidade que me botar aqui. Bota no telefone no trabalho. Pero a presença bota cargue. Esse é mais importante que outro coisa. Bota cargue presença. Aleluia. Bota carga presença. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sí, Senhor, oh Deus. Aleluia. Yes. Aleluia. Santidade. Awo ba yung momento, laka Diyos papya. Laka Diyos papya. Papapya, opi ka ba di may intikin na siya? Kubasi oras, kubono si orasyon. Awor ki abota sa orasyon, pero kubasi orasyon ay terora. Permitie ministrawo, kita keto, anto tende di siya. Lagi adorasyon, pai profundidad de mo sitwasyon de mo vida. Maso ito pa siya forte ba? La santidad. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí ministra. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Lagi. Aleluya. Aleluya. Yes. Santo buta, Señor. Holy. Holy. Santo está. Aleluya. Yes. Pampero manang. Santo está. Pena Dios. Pena Dios. Pena Dios. Eterno Santo. Espírito de Deus está manifestado dentro da casa aqui. Tá Deus começar o momento que íntimo com ele. Aleluia. Dentro da casa, nosso idioma. Papiamento, nós trabalhamos para turnos ser querinan, kuta deng mundo, kunting kas, kuta riba kaya. Nós trabalhamos deng acordo de oração, unidade. Pache forte na iba para nantam bebe junto conosco, tem unidade turmenta.
Menciona o nome de você, querido. Menciona o nome de Boyo. Kung conta ka na Andre ba kami na malo. Menciona o que deve presença de Deus. Para Deus dir dentro da situação. Menciona o nome de boa família. Boyo nang, bonito nang. Menciona nang. Para Deus o trabalho continuar todo dia. Para sua bota tem acordo. Deus está ministrando. Recebi. Aleluia. Aleluia, Tata. Ora, baba, sete. Thank you, Señor. Aleluya. Tremendo botar Dios. Tremendo botar Dios. Santidad. Pape na Dios. Pape na Dios. Lo cual como que papas também bo yun nang. Bo nieto nang. Bo vizinha nang. Bo mama. Bo tata. Kung conhece caminho, kung de dualdo. Kung tem divisão de nang casa. Papi, é presença aqui. É presença que está trazendo cambio. É cantera de Deus. São que tem bocas. É são que traz. Tem bocas, tá. Aleluia. Yes. Tu nome está santo. Tu nome está santo. Tu nome está santo. Su nombre está santo. El carácter está santo. Para bom Espíritu Santo Santo. Te pode turcos. Papia, menciona o nome de Boyunang. Vou casar. Vou matrimônio. Aleluia. Oh Deus! Sim, Senhor, recebi, Senhor, família Winston, família Jansson, oh Deus! Todo de canal aqui, oh Deus, e o canal quebra. Terra seco, ordo e disciplina na vida, aleluia! Ekande lemono sutaya, ebrata lemono shataya baha, erege de boso pata, ikateya. Holy, you are holy, Jesus. You are holy, you are holy, you are holy. Erege de boso ya da baya, erege de boso. Everyone lift your voice. You are holy. You are holy. You are holy. Aleluya. Santo. Santo. Santo bota. Aleluya. Oh Santo Robo Sete. Aleluya. E Senhor. Aleluia. Lisbeth, bendicionado, aleluia. Indra, o também recebi papel a Deus. Mencionar tu nome nang como que para Deus hace algo na vida. Aleluia. Por humanang, por família, por ser querido tur. A hora que terreno da santo. Anto e nang Deus te ministra. Tor diabo de benditura. Aleluia. Thank you, Tata. Tama kami sa turkos. Oh, oh Dios. Sí, Señor. Ekande lemono sutaya, ebrata lemono shataya baha, erege de boso pata, ikate yabada. Sí, Señor, oh Dios. Manera para pisa, Señor, oh Dios, Tata. Entrega total. Senhor, nós te bendizer que bom. Oh Santo, Tata Lisbeth, bendicionado, tá.
Senhor, bisele pini conosco, den oração tormenta para nos mencionar seu nome, para compreender quando Deus está para sombra, tata, tua família, tu conheci, tata, que flow, todo o ministério que tata, bobo vontade de ser cumprido. Nós chamamos tanque pecado como tempo, Senhor. Aleluia. Oração a ser tende, aleluia. Glória a Deus. Chamamos tanque o Deus por uma Nadia Richarda, Rico Ludwina, Grace e turmi família na área na rincão. Poneiro, aleluia, tur. Poneiro completo, é família Yanga, é família Wanga, é família Tur, oh Deus, é família Turrei, aleluia, família Grace, Ludwina, Nadia, Richarda, Rico, tur na Poneiro. Recebe a autoridade de Deus. Passou meu canal, canal abre. Canal abre para não receber o poder de Deus, o qual que Deus tem quase, não pode. Ah, 10 de dezembro, algo novo está começando em tua sua vida. Passou uma Lisbeth, vai entrar diante do trono de Deus. Vai começar contra Deus, começar com o trabalho de uma vida. Não lhe para. Passou uma bendição que o trabalho tu começa a prometer de uma vida, de uma casa. Depois uma família. E depois é boa notícia que a tua sonam. Quando atende de boa notícia ainda, aleluia. Botar bendicionar. Entrega total. Aleluia. Aleluia. Tanto botar, Senhor, oh Deus, é mente aqui. Bendicionar botar, Lisbeth. Entrega total. Entrega o mês total. Não laga vai. Entrega total. Aleluia. Entrega total. Entrega total. Aleluia. E Senhor. Entrega total. Laga Deus usava. Deus a começar a usar o caba. Laga Deus seguir usando. Corda bono, Moisés com Joshua começou a ministrar depois de 80 anos. Moisés depois de 40 anos. Assim, Jesus depois de 30 anos. Mas me cabeçabo. Que estamos perseverar para chegar no tempo apropriado de Deus. Ora, vou querer. Está genoeg a mim, consta Deus opiai. Mas Deus começou a usar-me poderoso. Ora, começa a 60 anos. Amém? Pero me consta Deus mais opiai. Abate sa mais 30 anos passar. Pero é momento que, na minha 60 anos, Deus começar o ministério completo. Agora que o ministério me está bendicionado em 3 anos. 3 anos menos sem também acaba. Amém? Passou, esse aqui é o momento apropriado de Deus. É momento, é a palavra profética. Para ser apropriado de minha vida, de meu matrimônio, de vida de minha casada, oraida. Então, nós estamos começando a carreira. Mas Deus está preparando-nos. Ropi aí acaba. Passando dentro do curso. Mirando o inglês, mirando o inglês. Por nós temos conta durante Deus só. Deus está ministrando a nós. Aleluia. Thank you, Senhor, oh Deus. Oração para Boyunang. Boyunang está bendicionar, Lisbeth. Come food. Bota porta acaba. Aba entregava o mês acaba na Deus. Outro ano. Nós temos bautismo trove. Ai, que nós temos bautismo, está tremendo. Outro ano nós temos bautismo também, em zomer. Romano começa a preparar. É só não que tem uma com família, que tem que batizar. Bem para receber Cristo dentro da vida. Então, é sobre a coisa que era na água com Deus. Mas como que Deus faz coisas grandes dentro da vida, começa a pensar como também entregar a vida a Cristo. Terra é vida viu. Aleluia. Glória a Deus. Lisbeth, bendicionado. Glória a Deus. Thank you. Aleluia, Marisol, bendicionado. Entrega completo, aleluia. Aleluia.
Pa sombra está Dios. No olvidarse, pa sombra está Dios. Entrega total. No tiene nada otro de así. De entrega total a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Yes. Yes. Sí, Señor. Entrega total, romana. Bendicionada tormenta, Senhor, aqui. Dê acuerdo de oração. Aleluia. Ministério me está bendicionar. Oh, Deus. Ministério me está bendicionar. Tormenta, live. Lleva Facebook. Aleluia. Lleva Facebook e YouTube. Live. Aleluia. Glória a Deus. Junto conosco, tormenta, romano. Corta, bisa você querida. Corta, bisa você conhecida. Corta, bisa você yunam. Pabosan que começa dia tremendo. Deus vai você adelante. Pinunto conosco. Somos nossa rondulanda. Nossa na boneiro, na ruba com na corção. Tiene da fora nós. Que bem, para poder ter unidade. Bebe da pisa. Oração assim. Kami em 2 ou 3. Reuniba a palavra de Deus. E nang e poder de Deus está. Amém? Não lagi passabo for bem. Amém? Bisa você querida. Pastor bateta Deus. Te assim. Te comissão. Agradeço o seu nome. Aleluia. Poderoso Deus está, romano. Poderoso Deus está. Deus está poderoso. Turcoselasse. Sombra bota Deus. Aleluia. 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 Va botar Dios. Pa sombra botar Dios. Aleluya. Aleluya. Pero me está estimado. Aleluya. Pa sombra bota Dios. Aleluya. Pa sobra bota Dios. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Ay, va santo, aleluya, está Dios. Pa sombra está Dios. Sí, Señor. Oh, yes. Oh, sí, Señor. Sanquita, aleluya. Sí, Señor. De un poder, de un luz de aleluya. Gloria a Dios. Araba santo robosete. Aleluya. Aleluya. Dios está tremendo, hermano. Aleluya.
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Este Dios poderoso. Aleluya. Este Dios tremendo, es un Dios, hermanos. Oh, Rabba Santo. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, pedía llave, Señor. Ta bendición tremendo, anto glorioso. Aleluya. Thank you, oh Dios. Marisa, hoy, os grande de thank you, Sudela, nara, aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Tata. Oh, Tata, thank you, oh Dios, por vida Sudela. Thank you, Señor Dios, por vida Serem, mi vida Sam también, Señor. Thank you, oh Dios, que Sudela como de que te también de presencia. Oh Dios, ben grande sebo nombre, na futuro no de gloria, bendicionacho dela tademente que Senhor, oh Dios, tata, o minuto conosco para su pan de cada dia, tempo presença, Senhor, oh Dios, ben grande sebo nombre, na futuro no de gloria. Você pode estar tipo, estava começar, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo, que nós estamos gritando a Deus, tata, danke, para bendição dela. Aleluia, danke, oh Deus, por dela, Senhor, su casa, su cercaria. Su trabajo, oh Dios, date sanación que tomó lugar, turcote abo de su vida, bendicionacho dela também, que date gloria, que saco de Dios, Señor, que también abo tu honra, date tanque, Señor, oh Dios, e voluntade abo completo de Yahweh, danke para su vida, Señor, danke para su cercaria, danke para su trabajo, danke para su casa, danke, oh Dios, por buquia do Espírito Santo, danke para sabedoria, conhecimento que te encontradamente, que bendicionar, tá, porque Deus está grande. Tem subida também, é poder da grande, tem subida em nome de Cristo Jesus, glória a Deus, ministrar, Senhor, ministrar em vida de mente, que aleluia, tanque, Indra, bendicionamos, ajudar em nome de Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, bendicionamos, oh Deus, tata, a palavra de Deus, que a Bíblia, que ministrar, de vida de ajudar a mente, que tata, oh Deus, bendicionemos. Bendiciones, Señor, oh Dios, tal en nombre de Cristo Jesús. Recibí, Señor, oh Dios, lo cual recibí palabra de en nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, poner en tapiz del Salmo 123, versículo 1 por 2, aleluya, gloria a Dios. Y a palavra de Dios também do Salmo 133, versículo 1 por 2. Mira que bom e que doce está para uma anã viva junto, tem harmonia. Essa que tem maneira é certa preciosa na cabeça que está curi para nos barba não. E barba maneira barba de Aaron. E que está curi para ter nação de subsistir. Ter nação de subsistir. E da maneira serena de ser de harmon. Que está para arriba é ser de Sion. Para sombra ayanang, Senhora ordena e bendição pida para sempre. Romano que tu está para a presença de Deus, que tu está da presença de Deus tenha som, é som o Deus tá botando uma vida, com loucura, exceto a maneira que curiba cabeça de Aaron, pade sua barba não pai tem na sua som, exceto de som, exceto o Deus que está purificado, exceto o Deus que está lagado, chega caminho de Deus que vai botar, aleluia. Glória a Deus, tanto Deus para vir Magali Miguel. Bendicionata Magali Miguel, le mente que Senhor, oh Deus, tata. Glória a Deus, a palavra Magali Miguel, le mente que Senhor, oh Deus, bendicionata. Magali Miguel, oh Deus, que ser guiador, o Espírito Santo, pedindo com nosso tempo, presença, engrandecendo o nome, na futuro, de glória, oh Senhor, oh Deus, de glória, aleluia. Bendicionata Magali Miguel, oh Deus, tata, que bem para o pão de cada dia, guiador, o Espírito Santo, com a tua presença, Senhor, oh Deus, e nos tur, de puridade, tua acordo, grita a Deus, tata, tanque, Senhor, oh Deus, Pabida Magali Miguel,
Thank you, pabindisyon ng Sister Kerry, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, pa sa trabaho. Thank you, Dios, pa cada pasyente ko bisa que tayong toque special, Ave. Thank you, Dios, pa mo Espiritu Santo ko lugiya dia completo, Ave. Thank you, Dios, pa mo voluntad yung supeta magalong dia bendición na pa mo 10 de December. Corriente con carrera de 2025. Preparando pa baiting e vida, baiting e año 2026. Glorioso, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Bendicionamos está, Señor, oh Dios, de mente aquí. Magaling bigay unto ko nos. Aleluya. Cumprimos el sangre completo. El misericordia y compasión de Dios. Tenemos su vida limpia, tu puro. Aleluya. Gloria a Dios. Magaling día bendicionado para mi boca. Cumprimos el sangre completo. Mi voluntad de Dios. Sigue perseverar. Purificar. Tormenta unto ko nos. Ten victoria. O por paz, que como cae a noite. Tem madrugada. Pero é gente que um tucubor humano conosco, tem vitória. Tem vitória nos turta. Aleluia. Glória a Deus. O mesmo Deus está. Bendicionado está. Este mesmo Deus. É Deus de Abraham, Isaac e Jacó. É Deus que está Jesus mesmo. Ante Deus de agora que cabem viva de nós. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor, es Dios cabeza, está bien y pronto, con Jesús, Yeshua Mashiach, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, tremendo Dios, hermano, este mío es un Dios, aleluya, y Señor, aleluya. Aleluya.